Arjana ke henok aslam pen tangka ke hangka paru homajok bang hinia pen sola pen inot swalo dipu polis areng kacingna. Jal Jeevan Mission pen kedeng kitang tang adiman Deputy Speaker Dr. Numol Momin kelang kahumidang. Ruisine production nilip la pen mangmun pulun kanarjan kimi Karbi Anglong Autonomous Council em Surjo Rongphar areng pen kangpu. Pinya birta long pen kado kavyak phantame kardom na pajrik long. Tangte pinya birtang ton pen arjrik thau. Jakhongpo ni phai krehiniar ni ajuapor inut kensing rongpi manjasor la pen inut arta kangdok aloso pen otlang no kam choklem no. Lason otlang no arjan arso bang cibirti si inut bang hinia bang phuatum pen chelang si tangka nang ke hang kaparu hom pusi ke phowek abang phu kensing rongpi pen di phu thana long lamhoi pidam det long. Tangka kacipiji aphan pu taralang so dipu along kacitongji alam do setami kensing rongpi abang raikom sai khiatuma phan than paprangsi raikom sai khiatum ritar lidun pen bang hinia phan ke dipu manja road petrol pump adung malomsi ingnang dun long check long. Lapen inu dabang ke kadri pusi birta rebdulong. Kacing nang cekabang puatum lake Mirlong Bay Secretary Kadzirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Lapen Turu Singh Terong Secretary Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee Lapen inut ke kadri abang pu lake News Porter Karbi Daily News along Pherang ke Sarlong ki tokbi pusi pangthekpong. Lapen otlang no choklem vek arlo swap phanta raikom sai kyatung nepdam nong no pasi Pherang kya thengno Dipu Police Station OC JS Khabong pen nang pachini du Kaya samina sam dan ami gompai saya itu kokai kuat itu ida dokter zoom zoom terus kita kokai dore homa lagi lagi nih kapur sapur pun lalu lagi victim zoom victim saya surprise itu lalu itu mau kapur sapur pun itu bisa Lalu ini within a second, 2 second 3 second bitorat, 3 zon akhirnya. 3 zon macam Tarasing, Teron, Mirlong Bay, Aru Sarlong kita. Kemudian video call le, paisa tapi call le, 10 tak budi ni deh, kami viral kori. Ini kan kita kami compare itu honey kita budi, Karbi yang nomor kami report kami puan, কিন্তু kami orang betul kami pakai tapi itu itu grassroots level loge ami dhar korsi bole ami hobo pare belek case ot ami involvement hobo bole ami keba suspect korisu sir complaint isle to naam ki naam sir complaint naam ase cancel rampi bole ase manja mano aru sir case number ase Dipu PS case number 75 public 22 under section 120B 342 294 Public 387 IPC, 386 IPC, Review Section 66 EITF. Dorot mana kami case service. Labang soalam doan Dipu Polis atum cepardeng pono. Lapen kenep tang atum aphan medical check up aphan pontang. Lapen ke kadria bang pu aphan ritali bom leposi OC pen Pherang ket hengno nang pachini du. Manu eneka posibo. Toka thakat manu kita tu di dibo ami nisina dukhia manu hole no kone dibo paribo etu tu enega hoi thakibo etu kane moi upai nai kane DC sar kane jonait kori kini etu arrest koribo lage bon moi nije SYR di disu Otlang no kachukle MG pu all sobang pinso phan ki hanga hem adim ke chakabang phia phanta Dipu Police Station along hangsi Karju Patel tok asai padolo Hem kecak dona bang pipen kapacinya tengke Mirlong bea bangsi nangli hem wang lang pasi pacini. Bonta hem pipen kapacini donke neli hem ave hichi sido pu anbe. Hem dam non puta toilong le. Lapen lasong si ke claim ji puta cini ne. Lapen thangta nang pacini ne. Lasong si neli hem along otlang no si latum kachoklem tekang puta neli ke cini ne. Api birta klang ham api si lahayalam ta kacini. Nelike bang hemsi ke do pichot non ke nelisi stung nang are loputa kisung ke phunang abang pipen nang pachini ge sung si paghor lut pohan an chutun po masi la son se jibon po mat ni phala son eng ve bang ge phunang korlo OTP nang hem wang ji
nang hem wang ji ni li lo ni ke la son girlfriend si baji mate la son khela ji puni li ji ne ni li bozar se do khani chonam dam pudam julo amasi ni li ke sung det boy det ni li pinan ta ve ni li chota ve ni li bang long li situ amasi ni li jatta chi chi ni ne si atumi abang ke ni li char julong lok lo ni li ke na hai alam ta ar julong le je ni li ke gari rc chi em dam ji pu pen lo enut bahani nang than lo nang chi chi ni ne ma news klang dut lo pudam bang si ni chi ni lo anan si ni li non chi mang hu hak lo ni li ke do ke kumor sing along ni long se do lo ni aron pet alang li tum han chi ne matero ka chi ni mir long pen be chi ni ama se ni li wang ji pu ke chak det long se ni li nang pa si ham lo ni li pha manon ni li ke do thai ve lo ni li hem da pini pen ki free po Mirlong kan ada Purial mau di sini. mir long pen ni li purial kali ni li matero chi ni mane festival hota wang la pen ni li supi phan bardier ni tani li pathe the tangka paisa long thek the join ni arna mar dong phrui nang puma se 27 June 27 ta wang lo lam cho la so pen la phi ang nu wang ve lo next non la so problem nan cho lo ni li yatta chinin de alang tong ko son ko putong ki klem ne tani li chini don di Oh, sebab ni kalau nama sini. ni li yatta chinin de ni hin pen la an ver nang fan phun sina call ma ni li phan phun se nang ki tor o Bas- ti pi nang li hem wang ji pola na so ni li bang ave putan don lo ni li ke wang hodang li bang ave ni li bang ave Matu nama ke dim nang hang lah. oh ni li hem dim nang hang Nali tu hem bangkuan tu lah. nili hem osomar bang ke thom nili bahani osomar ke chipon e ben pin so phan ko na sike toy ne mate ko dak to ni sopu ke done ni lita ti chini ne ha ni li ke dam ana bang ke ne sopu am ke jang lo Nali sepuh kan ada tu lah. nili sopu arta ke 14 years lo class 6 la la pe nili sopi dak duilum bor bang ke 11 bosor class kona polom no apor bang nili chini ne delo nili bujar kuri dam masi apor da nili chi nali bang ave nili hem ave nali hem ave phisi da miklo ma oh nili bang hem masia velo nili thandak lo Nali cetelong le biar tek lagi. don long le hai ko pisi claim ne aku amune da matta jitya lang ko pi ko lo hala jitya ke claim ra apin so phanta ni li ke chini ne apin so tani phanang pu un hala jitya rong pi tang ho ajat putani li ke jatta chini ende tumi anse ni li biota chilong nili hen pe lan be lo kang ton Nali main ke? nili men maluting hipi ta nang li bang gen te wang on putang li pu iklo ma mate nili bang ave ko si than lo amase nirlong me chini mase nili hem bang dam ji mase non bang nili phan na pasung kon pro office dam ek jui do Tu non nali fan polis nang hang ma. pini ik ha pini ke nang hang lo Tidak polis nang apa? ma tha nang ne nili phan ma tha nang ne nang li thang ki sung ta ve nang li phan nang ke lang ta chini Tela komol timu bagai komol timu. nili ke te po si ke hang la la Kuma- nang kuna kang so. ko nang ka jin so mase ni phan long li da hem di pina pa do Kena lah tu ke komol timu. no theng pia do chok Jakhongpo ni phai kre player ni adabapor Sarapothar MSc constituency angkang hanjang lang swalong public health engineering PhD Sarihazan PWSS Jal Jeevan Mission pen kedeng asai patang ponsi lakha kre troxy Bukazan ST MLA Dr Numol Momin Humridam Bangso Kahumida Malong Kachetong Dun, Zerin Bora SDO PhD, Executive Engineer Bimol Chandra Sharma, JJM SA G10 Contractor Bronson Taro, Water Sources Committee Chunbang William Singner, Haberong P Treasurer Lapen Rongara Ratom Chetong Dun. Bukazan Pen Bisnu Lecture Report Cut News. মত জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আমি 2024ৰ ভিতৰত হৰ ঘৰ নল সে জল আমাৰ টাৰ্গেট আছে আৰু গোটেই LICত এতিয়ালৈকে আমাৰ 359টা নতুন স্কিম দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত 246 crore টকা আৰু 43,046 হাউচ হোল্ড আমি কাভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু অলৰেডি এতিয়ালৈকে 10,000 হাউচ হোল্ড কাভাৰ হৈ গৈছে আজি আমি সৰুপথাৰত আহিছোঁ সৰুপথাৰ MSc কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এতিয়া যিমানখিনি আছে তাত আমি ইনস্পেকশ্যন কৰিম মোৰ লগত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আছে লগতে অফিচাৰ যিবিলাক আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত তো ইয়াত সৰুপথাৰত টোটেল আমাৰ স্কিম আছে 17টা নতুন স্কিম আৰু পুৰণা 8টা অলৰেডি ফাংচনেল আজি মই চাব গ'লোঁ ঘৰে ঘৰে পানী আপোনালোকেও দেখিছে যে পিয়'ৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ যিটো বিশুদ্ধ পেয় জল বুলি কৈছে এইটো খাই পেলাই মানুহৰ যাতে বেমাৰ নহয় আগতে নদীৰ পানী জানৰ পানী খাই পেলাই মানুহ কলেৰা হয় ডিচেণ্টেৰি হয় ভাইৰেল হেপাটাইটিছ A E এইবিলাক হয়
তো এনেকৈ বহুত বেমাৰ হৈছিলে এতিয়া ৱাটাৰবৰ্ণ ডিজিজবিলাক এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব আজি সৰুপথাৰ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমাৰ টোটেল পুৰণা স্কিম আৰু নতুন স্কিম মিলাই 1880 এতিয়া পালে নতুন হৈছে 1880 1200 আমাৰ কভাৰ হৈছে 1200 কভাৰ চ' 3800ৰ পৰা 3800ৰ পৰা আমাৰ 1200 কমপ্লিট হ'ল তাৰমানে 1/3 আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি একদম পূৰা ৱাৰ ফুটিং মেনাৰত কাম কৰিছোঁ এই উইদিন নেক্সট 6 মান্থছত মই ভাবোঁ আমি 70-80% কভাৰ কৰিম বাই 2024 MP ইলেকশ্যনৰ আগতে আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিম এই 3800 হাউচ হোল্ড আমি কভাৰ কৰিবলৈ পাৰিম তো এই পিয়'ৰ ৱাটাৰ পাই পেলাই মানুহবিলাকৰ যিটো ফূৰ্তি চেহেৰাটো দেখিলে গম পায় আৰু এইবিলাক কথা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাল কাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা দুখীয়া মানুহক ঘৰ দিয়া Pinianaralo por Phaikre Sira Minute Thongkeba por Anti Corruption Youth Power of Assam Central Committee la pen Karbi Anglong District Committee Hien pen Dipu Press Club asa Hemalong Tong Sekot pen Pherangkia Mai Kangmi Pherangkia Mai ki phaponan ko ka theke kedam tang jakhongpo ni Phaikre ki thomarni otlang no arjan kasalam pen tangka ke hang paru hom pen Turu Singh Tero na phan police atum kangnang ponalong nilitum pen ke Turu Singh Tero na phan pen ke thangnat kachrap awi pusi Pherangkia thingno lampuapi Ate Turu Singh Tero na phan ke kedam tang wosek ni phan krapho arni nilitum Anti Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Kongchin banga hoi pen ke ingkhan et Lasi nilitum asongamen klang roke ninduk lopusi Pherangkia mayalong mingje Lasi labang so puthak alam kike asong pen thang kachrap awe la pen ningduk lo Monon pit lason nile tumasong aphan nongno ke jojede jiaphan stodak pen pachini ponopusi mei phua hien pen Pherangkia mai doboma ho thanpo Aprangsi ki thanpon jalam mangge pini da press meet kangni nang ko alam thege la pulo non kedam tangan alam la hedi non kedam tang alam non hejong la nitum central committee wang lo central committee la pen district committee wang pen dak lam thege jai pon ateng pensin nilita jai pon chot pon niliban boy clarification le athimate nilita jak regional committee non bank ke president ar pusi deng pon delo lasi president apu deng pon dera phi enke non hejong la ki phopon alam ki bang la son hen lo je la bang ke alam ki bang pholog lo je alam bang ke nitumolong bang ki chirap avidia si man delo athimate kedam tang la 25 arni kedam tang 25/6/2023 arni athimate ho ladak nitum golaghat district along haladak my meeting pa dodam hot nitum ki chitong don haladak chitong don hot pen RD pon pen alang phan chingki chethan lo la pen chingki chethan det pen amal alang bang ka asi RD dojot pen ki claim kedam pon avedata joine alang liphan puthot la 25 arni bang ka alang phane suspense bipon koklo alang liphan suspend bipon kok alam the bang la son lo alang libang ki claim kedam bang asap so ki chirap avedata joine lo amase suspend ma bipon koklo enke lalo enke non bang ke min alam the bang la son lo news ke klang rok lo alang li abang bang ke phopon lo alam ki pholok pen aphi non ba alam ki pholok bang ke news ke klang bang ke nilitum organization bang ke Anti Corruption Youth Power of Assam ini corruption youth power of Assam po amen ba hada bang klang kle labe ke klang bang ke Anti Corruption Youth Power Karbi Anglong amen se klang lo pusita me hala bang ke kunat organize dong alang dumbang ke claim pon ne alang libang toro bang ke anke la ke nitum ke chini ne dalo komat organize long pon nitum suspend bi kop na phi konat organize long pen to alang ki juan don pen nong ke claim ne la ba nitum chini ne dalo stame ladak bang nitum amri kali pusipini clarification bang ki pipon lo clouda kalam theke lalo Jakhongpo ni Phaikre ke thomarani arnikang sampor phai trokapor pen hotel hempialong Karbi Anglong Autonomous Council Suljo rongphar lapen MAC Pobito rongpi MAC Joni timunga tumari deng pen akimi ruwesine production ni lip lapen kasonse poncheng mangmun pu alun kanarjan kangpu pona birta nangle Jeparjana hin aning ke hang lapen ke thekatum aphai do piklo bontame mesena chatai kavedera jok pinnang an akatekuk dolo Lasok pen mathasi nilip ahawar along pen isi mesen achatai mate ruwesine production nilipu selam pondo Lasok pen non ki wangjiarni nilip ahawar ari soi janga phanchot chesi Karbi Anglong adang Jeparjana ning ke hanga tuma phan warsai ki me long ponpo
RCP Nilip Manager Sujit Timung Penajok Mai Charisi Alhi Kapachini Apor and Pondo. Bang Swamaya Long Alhi Sarpuaman Pen Karbiang Long Autonomous Council EM Surjo Rongpar Papangjang Alhiaman Pen Nilip Constituency MAC Pobito Rongpi Lumbajong Constituency MAC Joni Timung UPDS Chairman Songja Timung Lapen Pinangan Ceparjan Bang Pubang Piatum Cetongdu. Awar pen we sini production YouTube channel kan ku along stop dulu diri deng sing ku nai sing ku kono sini ngarong paralam no di basan isi papihu bahwa along samne isi Ramadan selam cok kali pa isi album selam cok kali production house masih ada nilai bahwa pen tak klang dulu langsung diklaim sepatu pon malah tuh masuk ke Cerabun masuk production ke Cerabun tuan si akhir Juni lah pen ningarong pa yolo di si pa pihuk awal asun sebelum tapi hadak pensi lah masuk production house gitu nampang cenglo lah sila masuk production house pen masih pini masih si mangun tu si lun album video album ta paklang bonong lo masih langsung dan hak si laan tu si kehilangan ni tamela masuk production house pen klaim tarbiak hey dan buat pencenglo lamar pining support kita tangi pan masuk production lain kan klaim pun tu sini thelo lalu lah si litung non eglong lah masuk mangun ku asal video album masuk Cipajan untuk kami body language, emotion, pencenglo, mimik, apa namanya lah fotografi, editing, mimik, silason, quality, keselamatan, ansusi, itu karbiak, hey, itu ta, ansong kalau ini pan suka kita akhir ini betul ni hal, kalau isi, tapi aku mahal ni lihat lam kiri long si, tapi kalau hal je tu terbiang terus konsen art and culture department pen, itu CM Dr. Ramohang ahli kerja konferensi dan kita ditang juga lah penting support kenceng lama dan tidak kita setakat pada masih si tangka video masih mulai no kemana jong sih kalau bangso tangka sabet kusitame lun barim kenceng dan barim mabhat si video semari pertama lah masuk keram tangka long apa namanya lama dan kita research pemapen dung karbiaknya dan buat pencenglo pindah putak benar sih mereka ini hangdok dulu nanti lah maksud tangga sab tu untuk nak sab lompo untuk badun calo liburan di si mesen si selan poni ya wasai tak video masih gue sini production go YouTube pagi masih tabang su production macam tabang su channel iya mati sampai di bangsa kami lagi masih pon mailong dari pantai kacang sini gue sini production producer lah tim akan kerja grup ikan tu jadi sana awar pada itu si kemesen si platform lagi pon langsung channel kan open aja itu kan langsung langgaran kami itu video album hai entertainment hai itu macam channel si ini ngarong pi Nilip itu pipi itu kami itu skill doa kami skill doa waktu itu kami itu si platform nanti platform itu saya ambil pelotong itu hack kosong itu petang pasti pinilih itu Ruwe sini production producer dong balang teman tim itu tapi masalah balang dong klaim kita mesin si platform mesin platform dan dengan kilo posisi hello tapi langsung production langsung si cik bading nang posisi dia nama mesin tapi Ruwe Sine Production a producer Malong Timong Lapen Production Manager Sumit Timong atum pen ke pachini ponke RCP along Nilip ahawar chotpu kali Karbiang long adang pia phansi panong pondong Labang so chataya long ka sonse pon ke doan ke lang lapen YouTube channel along ke subscribe pen nang tirap chito dun thaputa pachini Lapen RCP along ke claim ke dam ka chepado katuma phan antame mesen pen sayang deng ke pachun pon theka pot akero pi pajepo
bangso sini production chatai kan non obe gini bhan matha ponpen dile tumni libera mani le bhan matha ponpen theri liba alo se obe gini do chingwai no tu ko de chingwai sini production sini tu ki matha bola je only nile bhan ko ka bemos community pajan na sita apa director sita mera da chance dulu apa so production kan nile tu una sampai pu video sampai macam sampai ke mesin kan apa pun bani tu sikon news kala ko kan karon pi pajalo ini nilitu la ruwe sini production kan la bangso chatai kan kala hello je nona kai ke unitum social media si ken ke hu mas nilitu mathalo je karbi lam dun ajutang jubat lamarjan lunarjan konsta la social media chatai no yong si peklang ponuk lutang te pir the dang bole tumta je karbia khai ke la sona lam se kaning je karbia khai ke la son si ke chu karbi ajutang jubat ke la lo pindeng sumpot ke la lo puchini po pen mathasi ini tum kulo soni bang ke la hello karbi risu jang atin tapina na tum bang ke je kachi parjan aning hang pikpi ka tum do la se hal hai tum phan la bang so chatai na tum kulo te la bang so chatai long ali lo ko mathasi ni tum so rowesin production po bang ke kon lo na pen karbi long ra tum ka tingri ke la hello je nang tum katu ka ve ni tum phan kang hon tum tha nang tum kang hon ki ke la hello ni tum la YouTube channel kang kudo rowesin production ku la nang tum la YouTube no rowesin production ku ri ra nang thek long no ko subscribe tha la pen bell icon ka bell icon la pen pining ve ni tum kang ku kon mangmun bo prang se video ta nang tum rowesin production lo si rowesin production YouTube channel lo si nang tum ko mangi ko lang mo card Tangtenan malam so pora pham di hinamo pharman birta mo ingtonic sina Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 AH luminous lapen Microtech brand song ador kijung pen long ikchi. Lapen lang to takali Ladakh nang litum LED Smart TV 43 inch lake 13,990, 32 inch 7,990, 50 inch 24,990 lapen 55 inch 29,990 pen long ponichi. Lapen lang to takali lang washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ikchi. Ahormo bang limited o lasi Prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along Humri dam ignore. La so say ang tonalam kachini thule tho Japan la aber ki pia number along Humri ignore. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dehenamo pit puthot birta long bang twig long. Jakongpo ni phai krepli arni Bukazan subdivision ang kangalong NH39 at Tower P akung hanjang lang swalong Donsuri Farmers Producer Company Limited atom penche pater piponsi o kezura kolat ing pupon. Chandra Bay Kasnas Amei Puahin Pen Kachari Pon Amayalong Longbir Bay Pen Alhi Kapachini Aporen Ponsi Bangso Amayalong Alhi Sir Puaman Pen Kachatong Dun Dr. Subal Maibongsa Scientist KVK Dipu Navin Basamatari Chief Manager LDM Lead Bank Office Raja Dhar Branch Manager SBI Bukazan Kemkhogin Wi-Fi DDM and ABARD BBO Dr. Subud Burman Block Veterinary Officer Rongasar Kamalakanto Beatum Penchenglok Kiteding Atom Chetong Dunsi Mayalong RDPdu Donsuri Farmers Producer Company Limited Atumalong Joyke Pen Longhong Ao
lohong aso pen chenglok chainong aan broiler aan longhong aan heihui asona mong la pen prek jam ason longpon jiputa perang ketum kachetong duna ho than pachinipong Bukazan pen Bisnu Lekha report cut news Pardon Niliman Samrugi Nili Krihok Adhikar Surakha Committee Maipur Nasi Nilo Karbialam Penke Kiripo Aron Chirai Komama Laswa Song Seng Pen Nilitum Dak Assam Agriculture University Pen FPC for concept dak London Nasi halaso FPC concept long pen Si Nilitum dak non la oxygen outlet dak pen akira pa bang kan halo non ada gitung FPC member tum ang alang tum hang hak rento lapen marketing a problema bang ke la FPC a company atau bangsi dijual pulang agar bar ke claim people lapen non ada langsung FPC le bang halo alang tum hang kita ada aprangasan jolo pulo tempe alang tum jol de kan sita non bang ke company ek pen company system tak ada dulu jol de pen bukan isi di job profit kon malah bang ke anutin a member na dividend bang long lalu isona profit bang adun tho profit bang dawai daro bukajanan ke dam nang ya fan sita me non dak la dam itu outlet long masih dawai bang ka dak long aku next akira bang ka halo itu malam doktor do masih la ha sudah klinik sita me doktor itu doktor mena bang ke la halo itu non ang o chonama bang hygienically podherin bang ke kopilama hala ke pangreng hut pana masih aki chokche la daga bang ke homalam pana bang ke cita pilu so kita pilu dopen munir atau anak kasih sana berkait ini penampak dan saintis atau doktor bisa kita itu kan harmful banget lasi kiceng penamasi scientific system dan si pakang rengkok karena every month date laso timetable do laso pen deworming claim lo Dipu Bar Association Kachari ke chok chia jok tong sekor pen pherang ke amei phasi arona tank pen ke claim pa media phan pachini Dipu Bar Association asong ke claim ke dam pa media phan arona tank pen ke dam tang apora hot mei phula pen kongchen bang arpu phan ke lik padu pa mesi ke haitang atum asai claim no bonta ke claim aron ka pathik ateng pen ningkan isi jut et apianta batai sita mei padode lapen arpu ke claim aphan aningkan ke pabat pu pachini ni pin pen aron kalipin ke jatum ave pin pen executive meeting pu phasi aron salam thaplu bonta la some ke phalong bangplia bang patum ansi dochot la si aron ateng pen ke claim kalipin pen kalikalang aron ka salam ke chedon dun thek thek pusi pherang ke amai ke phahot advocate dhonison lekhe advocate surjon hanse atum pen pachini বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা চৰকাৰে কিবা এটা কৰিলে অসন্তুষ্ট হৈ সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰে ঠিক তেনেধৰণে আজি অধিভোক্তাত নিজৰ অধিকাৰ কাৰণে আজি এই কি কয় সংবাদ মেল মাতিবলগীয়া হৈছে গতিকে মেইন কাৰণ হৈ গ'ল যে এজন অধিভোক্তা পাছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওকালতি কৰা আহে তেওঁলোকক যদি বাধা দিয়ে ইয়াতে ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যন য'তনো ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যন সন্থাৰ সভাপতি বা সম্পাদক হওক নেতৃত্বতে হওক তেওঁলোকৰ যোনটো কাৰ্যকাল আছে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ যেটো 3 বছৰ কাৰ্যকাল আছে 3 বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল 4 বছৰ হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো কাৰ্যকাল নাই কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে যিবোৰ নতুনকৈ ওকালতি কৰিব আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা নতুনকৈ আহা অধিভোক্তাই হওক ইয়াতে যদি প্ৰেক্টিছ কৰিব আহে তেন্তে নিয়মবোৰ বনাইছে যে 2 বছৰ বা 5 বছৰ 2 বছৰ বা 5 বছৰ নোহালৈকে তোমালোকে এটাও সাবমিশন দিব নোৱাৰে বুলি গতিকে এইটো বস্তু আমি কেতিয়া আমি মানিব নোৱাৰো আৰু সহ্য নকৰো যদি তেওঁলোকে এইটো নিয়মটো বনাইছে তেন্তে আমি AIB পাছ কৰা বা আমি এনৰলমেণ্ট কৰাটো আমাৰ মূল্যই নাই গতিকে আমি এই সংবাদ মেল জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি ইয়াত এই বৰ্তমানৰ সেলফ ষ্টাইল প্ৰেসিডেন্ট বা সেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব লোৱা
সকলোকক যে এসপ্তাহ ভিতৰত আমি টাইমলাইন দিছোঁ যদি এসপ্তাহ ভিতৰত আমাৰ দাবী হৈ গ'ল যে অতি শীঘ্ৰে যিবোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো বাতিল কৰিব লাগে 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে অতি শীঘ্ৰে জেনেৰেল মিটিং পাতি নতুনকৈ কমিটি বনাব লাগিব 3 নম্বৰ কথা হ'ল যিসকল নতুনকৈ ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিব অহা যুৱ যুৱতী বা ওকালতি কৰিব অহা তেওঁলোকক যাতে 2 বছৰ বা 5 বছৰ এইটো আমি কিতাপ মানি ল'ব এইটো বাতিল হ'ব লাগিব আৰু সকলোকক যাতে সমান এটা দৃষ্টিৰে চাই যাতে মাহিমা চকুতি নাচায় এইটো আমাৰ দাবী 4 নম্বৰ কথা হ'ল যে বৰ্তমান যোনটো কমিটি ভংগ হৈ গ'ল এইটো কমিটি যাতে এডহক কমিটি বনায় আৰু এডহক কমিটিত যাতে পূৰ্ণবোৰ কমিটিবোৰ তেওঁ এই এডহক কমিটিত যাতে নাথাকে এইটো আমাৰ দাবী সংবিধান মতে 3 বছৰ কিন্তু 3 বছৰ এটা 4 বছৰ হৈ গ'ল আৰু 4 বছৰত আজিলৈকে এটা জেনেৰেল মিটিং পাতিব পৰা নাই সভাপতি নেতৃত্বত এটা জেনেৰেল মিটিং পাতিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত ল'ববোৰ তেওঁলোকৰ সময় থাকে কিন্তু জেনেৰেল মিটিং দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাথাকে গতিকে এই প্ৰশ্ন তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ কিয় জেনেৰেল মিটিং দিব পৰা নাই কিয় সময়মতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন তেওঁলোকে কৰাব পৰা নাই এইটো আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে এইটো কমিটিখন গোটেই সম্পূৰ্ণ ইনভেলিড হয় ইলিগেল হয় আৰু ভংগ হৈ গ'ল গতিকে আমাক নতুন কমিটি লাগিব আৰু নতুন কমিটি যাতে জেনেৰেল মিটিং দিয়ক আৰু যিবোৰ সিদ্ধান্ত লয় যাতে যিমানবোৰ সদস্য আছে তেওঁলোকৰ মতামত আৰু তেওঁলোকৰ কনচেণ্টটো লৈ যাতে নতুনখন যিবোৰ আইন আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাতে সলনি কৰি এইবিলাক মতামত লৈহে ভৰাব লাগে Tang te pinya birta bangke kang tonik lo kado kaveta me dometak me kurwang thu